tutong Nabi Ibrahim. Inan ke watenya. Sunat sejarah sunat tapoh ticak kana. Ticak nan tu ticak ya buat ticak ya raya pae kun. Jadi sunat tapoh ticak inan sejarah bek pae nan sunat poh ticak. Pakan sunat tapoh tungku. Menurut kepegah dalam sabuh riwayat, watenya ni mudawa ticak ngan ticim. Kah ticak ngan ticim, matanya beda ujung to, cim ngan cak to. Upaji ramai urang ini dalam raya. Long fikir na ramai urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana rahmatan lil anam wa ikhtasahu bi syari'atin samakhatin mustamilatin 'alal hikami wal ahkam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam wa misbahul dhulam wa rasulul malikul alam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sadatil kiram wa sallim tasliman kathiran daiman ila yaumiddin amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, urang Siklung Bandung mariku segenap lapisan puja Kitanya puwa kepada Allah Zul Jalali wal Ikram, di mana le Allah hingga saahnya umi dan ayah mantang beri kepada kitanya kesempatan untuk kitanya taubat terhadap dosa-dosa yang dosanya mak ngan ayah getulih li malaikat semenjak kitanya balik urojih hingga an uronyo mandeng necatat dosa tersebut. Maka gunakanlah kesempatannya umi sebaik-baiknya untuk getanya taubat terhadap dosa-dosa yang han sanggup getanya tanggung jawab singgah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudah hana pupreh duha mak, karena mati hana mencih duha. Yang menteng tegah hana pupreh sakit, karena mati gedanyo hana mencih sakit. Alenyan yang menteng hudip hana pupreh mati, sebab menyeka mati nyo taubat hana gedung lili Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat mariku selawat dan salam kitanya kirim kepada junjungan alam Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kitanya malamnya tengah dapuraya urolahi dronenyang. Semoga kitanya Bandung singgah di yaumil mahsyar merumpok syafaatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rahmat dan sejahtera hana dua syed umi dan ayah kitanya putruh kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada keluarga-keluarga beliau yang kasetia, yang kan paga tubuh Nabi kitanya mak daripada pedeng-pedeng kafir Quraisy,
yang kala gelindungi kulit Rasulullah daripada panah-panah kafir Quraisy yang diarahkan di atas tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabot tragedi umi bak perang Uhud. Perang Uhud kayem gedanyo dengar cerita mak watenyan perang Uhud pasukan gedanyo orang muslimin rap-rap talu mak. Maka wate rap-rap talu orang muslimin yang jid ke sasaran panah Yahudi, yang jid kepada sasaran pedeng kafir Quraisy watenyan adalah tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wate dikala likapi Nabi tinggal sidro, maka kafir Quraisy mak bersiap-siap panah kaitari, lumbing kaimat, pedeng kaisut dari pedeng umi daripada sarung wadenyan. Maka gekalan li sahabat Nabi tinggal sidro, gebedah sahabat umi guum tubuh Rasulullah, gebedah keluarga Nabi guum tubuh Rasulullah supaya baik kenang mak panah kafir Quraisy yang tengah ditarik umi ikena timbak Rasulullah. Akhirnya apa mak yang terjadi? Bak tubuh sahabat, bak rung sahabat mak cukup le anak panah terpacak-pacak demi baik kenang tubuh kekasih Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumnan setianya sahabat Nabi umingan ayah dan menancit lam rahmat dan sejahtera kita kirim kepada para alim ulama yang jasa mereka cukup lemah, cukup jai jasa orangnya uronyo haik kita balah, jasa yang kalahi mi uronyo gedanyo taturi Allah taturi Nabi nyo jasa ulama alenyan umi inanggro gedanyo nanggro Aceh, jut-jut kampung, jut-jut mukim dakalan menasah ngan masjid. Nyo jasa ulama yang kala gepurno orang cik gedanyo jamun supaya getim pedang menasah ngan masjid. Olehnya jut-jut wate sembahyang siuro si malam di mongboh wate sembahyang. Terdengar suara azan rata masjid rata menasah. Nyo juga jasa ulama yang haik kita balah dan lelom jasa-jasa orangnya yang lain umi dan ayah orang Silong Bandung. Yang ulun tuan muliakan, yang ulun tuan hormati Bapak Gesi selaku pimpinan getanyo, semoga sehat selalu, mudah-mudahan lagi kepegah li Pak Gesi puno tujuan gijak umrah mudah-mudahan geputru li Rasulullah begeputru li Allah Subhanahu wa taala Pak Gesi gedanyo beserta keluarga kedih utano suci dan putru gejak ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alanyan menansit lom yang gedanyo muliakan tungku imum gedanyo semoga sehat selalu nebri li Allah Subhanahu wa taala. Yang ulun tuan muliakan Ketua Tuha Puet dan anggota-anggotanya, yang tuan muliakan Bapak Gesi Pak Gesi Pak Romno Lambunat yang katruk berhadir alihnya, yang tuan muliakan Bapak Mukim semoga sehat selalu nebri li Allah, dan yang tuan muliakan Ketua Pemuda seluruh pemuda-pemuda Lamraya, yang tuan hormati panitia acaranya Festival Anak Saleh, alenyan yang tuan hormati seluruh masyarakat Lamraya, ibu bapak yang kabar hadir kuno, dan yang tuan hormati seluruh preman-preman Lamraya dan kepada seluruh geng-geng yang na Lamraya. Angku maku geli tengok. Yang hadir udah ya wo jalannya ipre di barat tengok. Anak yang lumayan ka. Oka kabeh long tuan hormati umi dan ayah orang Silong Bandung. Jadi mak gedanyo kata musaho bat tempatnya, tujuan gedanyo nit gedanyo yang pertama data beglih le, supaya nak gebi pahala le Allah gedanyo hadir bat tempatnya tak beglih nit tujuan tajak dengar kisah lahirnya Rasulullah,
tajak dengar kisah lahirnya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nijak dari rumah kadang nanit lain mak kuno. Maka truk kuno supaya nak gebi pahala le Allah, nak ubah temanit gedanyo iaitu tajak dengar kisah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kisah lahir Nabi Umi, sejarah lahir Nabi bila tatim pegah lagi tanya bak sabuh tempat, maka tempatnya akan berkah Umi. Maka tempatnya akan gebi berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita baca bak tempat yang bak tempatnya na gepuduk makanan. Maka makanannya mak akan berkah. Geken dalam kitab An-Ni'matul Kubra mano mak geken. Man ma min muslimin qara'a maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin au burrin au syai'in akhara minal ma'kulat. Apabila gedanyo tatim baca sejarah lahir nabi bak tempat yang bak tempatnya nago sediakan makanan ataupun minuman, maka illa laharat fihil barakah, maka makanan yang umi dan ayah akan lahir berkat. Wa fi kulli syai'in wasala ilaihi min zalikal ma'kul fa innahu yastaqirru hatta yaghfirallahu liakili. Apabila makanannya dapat jauh legetanyo itamang lamprut, maka makanannya akan dimohon ba Allah supaya Allah gepu ampun dosa getanyo urang yang pajuh makanan tersebut. Angkuje kadang-kadang getanyo na makanan yang hanji kenong metu. Drano ma asam urat, kerupuk meling ipegah hidato ma drano asam urat nejak badato ipegah lidato drano kerupuk meling jangankan pajuh meyubak be nejak. Maka menyatabak kanduri maulud umi nepajuh fikrak mentang bekle tak nepajuh hana muhating ru fikrak mentang nepajuh karena truk kerupuk melingnya begitu tamang lang perut kerupuknya akan dimohon ampun dosa gedanyo ba Allah. Gedanyo mi mesu sakit pu sakit darah tinggi kuah belangong jangankan nepajuh ka menentu baik-baik. Nyana tabak kanduri maulud ni pajuh beuk walaupun bekle menyele nyana na moho pintu ndre. Ni pajuh beuk mentang entre kuah ti kameng nyan dimudoa ba Allah supaya Allah gepu ampun dosa dranemi. Alnya gedanyo cirit musuh cirit. Rujak hanyu keneng. Rujak apalagi ke uang nyan hanyu keneng ka. Atabak kanduri maulud mak ni pajuh beuk ke berkat. Bekle menyalur nepajuh ham rempok pelung gede wese merah-rah buat jalan nepajuh bacut mentang supaya rujaknya dimohon ba Allah, ya Allah nepa ampun dosa si pulannya nya ka. Jadi na berkat alihnya kon sekedar makanan to iya yang disediakan bak kanduri maulid iya. Wa in qara'a maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in ngepegah dalam kitab. Apabila sejarah lahir nabi tatim baca lagi tanya bak tempat yang bak tempatnya nagepudu ije pinan. Maka umi faman syariba min zalikal ma si beranggaso yang jeb ienyan dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmah wa kharaja minhu alfu ghillin wa illah. Menyetajib ienyan itamang lam badan gedanyo lam hati gedanyo ma umi dan ayah siribe boh cahaya itamang lam hati gedanyo siribe boh rahmat wa kharaja minhu alfu ghillin wa illah itibit dari hati gedanyo siribe boh penyakit bro akai tibit penyakit peken ribah macam-macam penyakit hati mandum tibit dari hati gedanyo mantakun ledeo dongko igampong gedanyo na urung kok bro akai ke maulud sabe na gejak gejep i maulud nyan tro-tro gede akai bro ting ada ha godongku nyan berarti ci akai bawaan teh lahi ha napa gada jangan ada ya jadi itamong lam hati gedanyo nya contoh ndru untuk tabak lu kalung wo kono dan tu bai depe hati nya ji ku ke ji ame ku ke dong kuang kon pada ku akan gerana
Ada aku ceramah palain kau meno cikgu buka. Buka. Kami jadi na berkat. Yang penting dat gedanyo umi, yang perle dat gedanyo pe man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Si baranggaso yang tempuraya urolah helong ke nabi akan lung beri syafaat singah uro kiamat. Ma, uro kiamat uro bangkit gedanyo. Begitu guyup sangka kala kali kedua li malaikat, watenyan gedanyo bandum bangkit dalam padang mahsyar. Bina tungku padang mahsyarnyan bentenya ubina. Urang lamblang padang mahsyarnyan umi dan ayah kan metak lagi nyokon. Urang lamblang padang mahsyarnyan metindih manusia. Hoyang tahu masa gedanyo gedano milikut melatah jamun wate meninggal di masa hidupnya gedano milikut melatah. Nya wate bangkit anale melatah likut dayo. Alenyan musuh tinggal gedanyo jamun gedano ba utum u wate musuh. Nyan singah wate bangkit uro kiamat anale utum uyan. Bani beki mana paling nyo utum u babine belah nun. Anale utum uyan. Wate ta paling kudih manusia. Ta ke lautan manusia. Takalan samping manusia mutindih mah. Jangankan tajak saboh langkah, tajak umi saboh langkah, mesti jengkai hanjit tatuk lamblang padang mahsyar dumnan padat manusia. Lautan manusia yang ke padang mahsyar. Metamah lam ke pegah li Nabi, ke pegah li Rasulullah. Tudena syamsu yaumal qiyamah, didekatkan mah. Mata uro didekatkan dengan manusia singah uro kiamat hatta takuna minhum kami qadaril maili. Umi, hatta takuna minhum sehingga nalah antara mata uro dengan ule getanyo jauhnya si jengkai. Si jengkai mi na tutong dungku bentayang na tutong uronyo mata uro pa ilangit kepaduk. Wate musim kong nusut silap nejak ada tepa bucuh haki nuhan. Singa si jengkai atu hulai. Asal tak mak tijah gedih bak tanoh tijah. Yang ditutung padang mahsyar urang gumo gekli anak lam takua yang menggantung-gantung lam takua gedanyo mak uluai tibit. Darah tibit lam takua. Ia mata hanale wate gekli urang darah ile ino bak ming umi. Nyandin tutung padang mahsyar nyandin haru-hara. Maka watenyan getanyo taltahui Rasulullah mak. Watenyan Rasulullah mak mesti tabu contoh ku bangkit idehi Madinah. Kubu Nabi di Madinah mesti. Kan, ku bangkit Nabi Madinah getanyo ilaraya ampak ku bangkit. Mendengar kedeh Madinah takut nampak ilaraya. Hantruk mak tu tanyo kedeh. Kibancara tungku. Watenyan umi bak binih Rasulullah sahabat Nabi bak binih Nabi. Alian nabi-nabi yang lain lapis selanjutnya. Lapis selanjutnya para tabi'in, tabi'in, para ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin alian baru gedanyo empat ladaya. Maka supaya gedanyo ngatruk sutanyo kedih bak Nabi. Suara gedanyo mak ngatruk bak Nabi perlep perantaraan ulama, para tabi'in, tabi'in hingga sahabat gedih baru truk. Angkejit mi getanyo bek takoh ko hubungan ngan ulama karena su getanyo singah gedih bak Rasulullah akan truk melalui ulama. Alenyan bek putuh-putuh selawat ke Nabi. Bek na rasa benci ke para ulama karena menyebenci ke ulama. Bakso tabut gedanyo musiji ba abu tabut na benci beok lam hati singa tatunyok jaro abu long urang laraya nanturi menteng long kak munah musu contoh ha bek bongeh nantu ka nanturi menteng menyena benci ke abu beok menteng na benci nyo singa hana geputuri le Allah Subhanahu wa taala ho tajak nyo takli hana bakso lagi tulung le tabut bakso musu bak tungku-tungkui gampong nyobek na rasa benci ke guret yang tabut karena singa melalui urangnya akan truk suara gedanyo kedeh bak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talake bak Nabi Adam urang watanya gumo bak Nabi Adam.
Ya Adam anta abul bashar isfa' lana ya Nabi Allah. Drana ayah kamu nu tulung ayah nu tulung kamu tutung dah ayah. Geseut li Nabi Adam lastulaha hanjit lun tulung anak mutuah. Alinya dah sijak aku ni Nabi Adam dah sijak aku dih bak Nabi Nuh. Nabi Nuh nyan gaknya rasul pertama sekali gaangkat li Allah. Mungkin gak nyan sanggup ku tolong gata anak ke Nabi Adam. Maka truk bak Nabi Nuh menancik ke nafsi. Dah sijak ke dih bak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nyan Khalilullah kekasih Allah mungkin gak nyan sanggup ku tolong gata. Nabi Ibrahim ke kuncit nafsi dah sijak bak Nabi Allah Musa. Gak nyan kalimullah orang yang mekalam dengan Allah. Mungkin gak nyan sanggup ku tolong Nabi Musa pun berkata nafsi. Maka mak ku tanya sampai dakun dum Nabi lain kana peleh dah nekun bak kamu napesi yang na sayang ni bak watenyan janjungan alam nekun ummati ya maulana ya habibi nepreh kamu bak ulai titi menyehan nepreh ya Rasulullah doa berlepah ke kamu negeri dum Nabi lain kana peleh draw mandum mak ke nafsi tok Rasulullah yang kun ummati analaha watanyan ke mak Rasulullah gemohon permintaan yang kelhe ba Allah. Permintaan yang kelhepe karena bak saboh ura wate menteng Rasulullah jamun getrun sidro malaikat bak Nabi getanyo gekun le malaikatnya ya Rasulullah Allah ne pesan bak long supaya dran ya Rasulullah ne melake bak Allah malamnyo leheboh permintaan akan diterima langsung le Allah yang pun pedran kena lake ya Rasulullah. Watanya Rasulullah mak langsung ketanya tingat gemo doa Rasulullah Allahumma ghfir li ummati ya Allah nupa ampun dosa umat lun. Alinyan yang kedua ya Rasulullah ketanya li malaikat. Juga nyan gekeun li Rasulullah Allahumma ghfir li ummati ya Allah nupa ampun dosa umat lun. Yang kelih ya Rasulullah yang kelih Gusti Rasulullah fakhtabatu salisan syafa'atan li ummati fi yaumi yang kelihnya lung kubah ke Rasulullah ke umat lun singah uro kiamat yang mana umat lun watenya sangat butuh kepada pertolongan lun hatta Ibrahim wa Musa sehingga Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa juga butuh pertolongan lun maka lung kubah ada yang kelihnya ke Rasulullah watenyan ke mak Rasulullah gesujud di bawah aras gemohon ba Allah semoga Allah bujud gebi ke gedanya ke Rasulullah gebi wewenang ke Rasulullah untuk jid gutulung gedanya selaku umatnya maka gedanya mak baik putuh selawut ke Nabi sabi supaya kitanya singa merumpok syafaat karena tok Rasulullah watenyan yang sanggup tulung kitanya mi karena Rasulullah makhluk nomor satu mi Rasulullah makhluk pertama diciptakan oleh Allah nur Nabi pertama sekali gepegat oleh Allah nyoh Nabi bicara ile iblis ngon nyan alian baru diciptakan Nabi Allah Adam hendak bicara ila iblis dengan malaikat ka ala diciptakan nur Nabi Muhammad baru gepegot Nabi Adam watenyan berbentuk lafai Muhammad yang kecil katanya Bandungnya uragam urinangnya bentuk tubuh katanya persih lafai Muhammad pajan tungku kan wate tadang pajan wateta sujud kana wateta sujud ta sembahyang nyan persih tubuh gedanyo lagi lafai Muhammad ratah ta tengku bek rak likut menyerah likut negalannya kon lagi bentuk lafai Muhammad nya lagi muriam jamun nyerah likut kan rak samping negalan mak rak samping ayah negalan persih urung sujud nyan lagi lafai Muhammad
Sehingga dalam kitab Syajaratul Yakin nepegah khuliqal khalaiq bi suratismi Muhammad. Diciptakan manusia berbentuk lafai Muhammad. Kiban cara tengku datakalan urang wate sujud bentuk lafai Muhammad. Ule tanya mak mim lafai Muhammad. Ule tu nyan mim lafai Muhammad. Alian jaro katanya wate sujud lagi orang pegat kanya. Lagi orang pegat nyan umpama ha ba lafai Muhammad. Ha. Yan. Alian perut tanya perut nyan umpama mim ba lafai Muhammad mim kedua. Yang kejip punya raya perut lagi long berarti raya mim. Ka, tapi bini aku mbak ngon tu raya tak mim. Baik. Dekat 28 dah je ondru. Ka. Alenyan gaki kita nyomak wateta sujud gaki kita nyonya umpama dai. Dai bak lafai Muhammad. Angkejit tubuh kita nyo bentuk lafai Muhammad sehingga singgah uro kiamat menurut sabuh riwayat urang yang maksud hana getet li Allah dalam bentuk manusia. Urang yang maksud yang jatah tut dalam neraka hana getet li Allah dalam bentuk manusia. Pakan dengku karena menyegetet tubuh lagi bentuk manusia lagi getet lafai Muhammad. Kiban si dengku gepehi ile binatang li Allah. Urang yang maksud gepehi binatang baru getik dalam neraka li Allah supaya bek seakan-akan getet lafai Muhammad dalam sabuh riwayat menana pegah. Ya kan? Yang baru wateli gepegot Nabi Adam gepeduk nur Nabi Muhammad dalam sulbi Nabi Adam. Gemekawin Nabi Adam dengan Siti Hawa na anak Nabi Sis itren nur Nabi Muhammad bak Nabi Sis. Yang gemekawin Nabi Sis itren ju nur Nabi Muhammad melalui anak cucu Nabi Sis hingga truk bak Nabi Idris. Red anak cucu Nabi Idris itren nur Nabi Muhammad kedih bak Nabi Allah Nuh. Ya, bak Nabi Allah Nuh alaihi salam. Gekeun Rasulullah meno. Fa ahbatani Allahu ilal ardi fi lahri Adam. Gepetron don Allah dari dalam syurga kena udonya melalui sulbi Nabi Adam. Wa hamalani fi sulbin Nuh fi safinah fi sulbin Nuh. Gepeek long li Allah dalam kapal Nabi Nuh melalui sulbi Nabi Nuh. Mak wate iraya Nabi Nuh kena. Iraya Nabi Nuh watenyan gepegat kapal li Nabi Nuh biraya gepegat kapal gepeek binatang kenan. Gepeek ma peken bak kaya sibak siapa gepeek li Nabi Nuh nyan watenyan Nabi Muhammad pak tengku Nabi Muhammad dalam sulbi Nabi Allah Nuh alaihi salam. Begitu surut i banjir Nabi Allah Nuh. Watenyan Nabi Nuh gepula bak kaya sibak siapa gepula. Bijeh gepula. Olehnya bijeh pinung sibak siapa. Padi gepula tak gepu selamat bunuh li Nabi Allah Nuh alaihi salam. Lu gepula nyan mandum makna sibak bak kaya hana getu hole bijeh kaya nyan li Nabi Allah Nuh. Getanyang ba Allah ya Allah bijeh anggur hana long tuho ya Allah. Gepegah li Allah kai cok li beli. Hai no. Rupanya kai cok li beli. Kai pula li beli bijeh anggur. Ngan ka? Alian kecok tu mali Nabi Nuh ke pula. Watai pula lebli isiram bijeh anggurnya lebli ngon i. Itu i lebli isiram. Kah? Yang kejir orangnya boh anggur, iya perahan anggur, yang kah? Boh anggur putih iprah ma, iprah iji jir ke iara, iara. Gejep di urang mabuk watai gejep. Yang kejir urang yang jep ia mabuk, nyan urang jep i ibli. Karena asal mulaji iblis mampu hanggur hanya paja orang kujud. Gepula temali Nabi Nuh olehnya getiram ngon i. Kah? Yan. Watanya nur Nabi Muhammad dalam sulbi Nabi Allah Nuh alaihi salam. Gemekawin Nabi Nuh. Lahiana erat anak cucu Nabi Nuh itren nur Nabi Muhammad hingga truk kedih bak Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim gekeun Rasulullah wa ja'alani fi sulbil khalili Ibrahim hina qudhifa fihi finnar. Gepuduk long li Allah lam sulbi Ibrahim. Wate Nabi Ibrahim itik lapui le Namrud na tingat nama. Itik Nabi Ibrahim lam apui le Namrud hana tutong Nabi Ibrahim.
Pakan hana tutong tungku karena hana izin Allah. Pakan hana izin Allah karena dalam sulbi Nabi Ibrahim na Khalilullah na Habibullah, yaitu Nabi gedanyo Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hana tutong Nabi Ibrahim. Inan ke watenya sunat sejarah sunat tapoh ticak kana? Ticak nan duri ticak ya buat ticak ya raya apa kun. Adi sunat tapoh ticak inan sejarah bek pae sunat poh ticak. Pakan sunat tapoh tungku. Menurut kepegah dalam sabuh riwayat, watenya ni mudawa ticak ngan ticim. Kah? Ticak ngan ticim. Matanya beda ujung to, cim ngan cak to. Nyeti sama mendua. Adi mudawa ticak ngan ticim. Ticim mohbai kalan apui Namrud uberaya katutok beken ikene tet Khalilullah. Ibedah ticim ya cak ilam kruang. Ica ilam krungan babah ticem ipupo ipukem de dicak. Hai ticem monya ubenan i kacak abeno abah ticem. Ubenan i kacak kan cu hapui Namrud. Ube kampung lah raya hapui Namrud. Han mate apunya na ticem. Iseut ticem hai dicak urunyokan masalah mate apui. Yang pudip apui Allah, yang pemati Allah. Uronyo Allah gekalan ho gedanyo memihak. Perke kepada Namrud ataupun kepada Khalilullah. Yan, iti ianya le ticem ipro hapu le dicak. Ipulok ticem. Angka je dicak sunat tapoh ke pegah Nabi. Tapi waktu ikun sunat poh bena inanya aji. Nanti pai sampai na rumah na drop dicak na cekak padaku na tet bai kukah belaga jamun pro hapui. Baiknya hana sunat laganya tanya dosa. Waktu ikun sunat poh nyan tiga poh mesti dicak ba ali gunyi ju menan tiga bujuk ke atas menan nan le pahala. Ya bet tapoh dak inanya tiga poh mate le pahala, dua gapoh hana le pahala monya kamu inanya nyo ka dosa gedanyo, ka? Gemekawit Nabi Ibrahim ngan Siti Hajar. Takkan dua boh rumah Nabi Ibrahim. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar, baru lahir Nabiullah Ismail alaihi salam. Itren nur Nabi Muhammad bak Nabi Ismail ma. Nabi Ismail wate gekoh takuli ayah hai pajuh li sikin. Pakan hana izin Allah. Pakan hana izin Allah karena lam sulbi Nabi Ismail na kekasih Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui Nabi Ismail ke hitren nur Nabi Muhammad truk bak si Nabi yang ke-20. So tunggu Adenan itren gemukawin Adenan itren bak Ma'at itren bak Nizar Mudar Ilyas Mudrika Khuzaimah Kinanah Nadar Malik itren Nur Nabi Muhammad melalui sulbi kakek-kakeknya hingga Nur Nabi Muhammad truk kudih bak Abdul Muttalib si Nabi gemukawin si Nabi ngonek Nabi baru lahir ayah Nabi ma. Wate lahi ayah Nabi, watenya nur Nabi Muhammad dalam sulbi ayah. Wate nur Nabi Muhammad dalam sulbi ayah umpama umi sabuh lampu. Nyo musumi nyo lampu nekira ju. Sabaan je lampu contoh lain ka. Mi yang nabak jaro. Tasalup lampunya dengan 20 en ija sutra. 20 en ija sutra mak tasalup lampu yang tengah hu tente cahaya lampu akan padam umi. Padam lampunya, maka gebuka sutranya silapih-lapih le Allah. Adenan Ma'at Nizar Mudar Ilyas Mudrika Khuzaimah Kinanah Nadar Malik. Yang geplah silapih-lapih. Wate lapih terakhir. Maka umpama lampu tabalut dengan sutra silapih tok ija sutra lemah cahaya luar kanya mak. Tatiji sabuh lampu tabalut dengan ija si un ija sutra. Tatiji kenalan suput lemah cahaya silingkah. Menan ke cahaya Nabi wate truk lam kiing ayah. Wate geja ayah Nabi lam suput bak jalan penguh silingka ayah Nabi. Pane cahayanya tungku cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang kejir ayah Nabi mak hanai hoi li orang Arab. Hanai hoi Abdullah, ayah Nabi nan Abdullah tapi hanai hoi Abdullah. So cit hoi misbahul haram lampu dano harum ikun. Sebab penguh wate geja ayah Nabi lam suput penguh silingka ayah Nabi. Ikun tuk misbahul haram. Baru alihnya
ge kehendaklah oleh Allah untuk ge pulahi Nabi Muhammad lagi ge cerita dalam kitab Barzanji mak wate ge baca le urang meliki kana walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa idharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'na naqalahu ila maqarrihi min sadafati aminataz zuhriyah wa khassahal qaribul mujibu bi an takuna ummal li mustafa nyan kitabnya dia baca li urang miliki makna ji umi walamma aradallahu ta'ala manakala Allah kehendak untuk gupulahi Nabi hakikatihil Muhammadiyah hakikat Nabi Muhammad kena pulahi oleh Allah kiban tungku hakikat Nabi Muhammad mak sidra urang yang cukup lagak nomor 1 lagak di dunia manusia yang ke Nabi Muhammad itulah hakikatnya na contoh tungku menyenok na contoh how to thought nyok bah na contoh sifat lagaknya umi menyaga pegah dalam kitab dua boh kepegat oleh Allah. Dua boh kepegat sifat lagak. Semenjak jut sifat lagaknya tok dua boh kepegat oleh Allah. Yang mesti contoh long boh, nyo sifat lagak dua boh kepegat oleh Allah. Yang sabah gejuk ke Nabi Muhammad, sabah sidra mak gejuk ke Rasulullah sifat lagak. Sabah tu geplah kedua gejuk ke Nabi Allah Yusuf sebelah. Maka ji Nabi Yusuf waktu dia dengar lagak tat kanya mi. Lagak tat Nabi Yusuf ohna kadar lagak Nabi Yusuf hingga pungo Zulaikha perumoh Raja Mesir hingga ruh getarik bajen Nabi Yusuf dumnan lagak Nabi Yusuf. Manta keun tatayang lidayong tungku. Hantom ta dengar go cerita bak Nabi tanyo lagi cerita bak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kiban Nabi Yusuf kena cerita wate nyan urinang Mesir mandum kun ku Zulaikha gatai pungo Zulaikha kagala ke belamit ke Yusuf ke lamit kagala atabu urinang kau urinang lam raya antu be bengeh negelung ka ya di nama na aib kop kam pegah mandum suji mana ka di urinang watenyan pegah ke Zulaikha pegah mandum ke Zulaikha Zulaikha kalen ngalami jade ka bengeh ke Zulaikha ke undang ubena urinang yang kun ke Zulaikha yang bak bineh istana mandum ke undang istana watetro istana ke puduk boh kaye lam talam ke puduk boh kaye na paduk boh talam urinang duk meriti na yang kun ke Zulaikha duk meriti ada yang ke puduk sikin sapo lam talam. Asa bak bokaye kan payah puduk sikin. Kejit mak dan ne puduk bokaye ke jamenya ne puduk sikin. Kira-kira bokaye yang payah te. Sebab hek tak ndri ilung kaim dak lagi mak menjam panitia kan ke puduk boh apel. Boh pir ke puduk. Sikin hendak puduk tajik kong ni lang kawan jamenya. Nya bangai dia tengok hawa tu boh apel bak nek dekan dan deu. Waktu truk kenan bak ceramah itu kai puduk boh apel boh pir kiban cara tak kengo. Nya dan payah cukeh ngon ka abdo sikin le hawa tak ku bohnya. Ka. Adi ke puduk sikin sapo lam talam gekun le Zulaikha ka the. Waktu gecok sikin nyan le urinang Mesir gene se boh apel geyu lewat Nabi Yusuf rakku. Lewat Nabi Yusuf urinang nyan kalan mandu mati Nabi Yusuf. Sehingga gekun dalam Al-Quran wa qata'na aydiyahunna dikoh leurinang Mesir jaro-jaro mereka tanpa sadar karena lezat wajah Yusuf cukup lagak Nabi Yusuf tanya mak ronyo mesti lewat uragam pero bak jalan ganteng dah sampai ro mukoh jaro han kayo han hamko ya jadi nyandum lagak Nabi Yusuf man na gepegah le Imam Ghazali dalam kitab gepegah le Imam Ghazali orang Mesir na pernah watai kalan Nabi Yusuf tua kebu selama put bulun hana pajuh makanan put bulun hana de pakan lezat tat wajah Yusuf ya kan man bak Nabi tanyo hantam takalan lagu tungku hantam tak dengar cerita sahabat watai gejak ngan Nabi menanggu wajah Nabi tepok pagi mesti
Now lung liku tu belah lan lung sahabat nak tem sedum nan lezat kalan wajah Nabi hantam tak dengar lagu bak Nabi katanya laganya tungku. Maka pertanyaannya gue jawab le Abu Ya Said Alwi Al-Maliki. Nyan, memang Nabi katanya lebih lagak dari Nabi Yusuf. Tapi Nabi tanya lagak Nabi katanya gemah kotai le Allah dengan dua buah perkara yang cukup raya. Yang pertama kepegah le Abu Ya Said Alwi Al-Maliki, nurut dia, cahaya yang bersinar bak wajah Nabi. Sehingga orang watai pandang wajah Nabi talu mata manusia, tertunduk mata wadanya. Sehingga gekun dalam kasidah burdah uragam yang dalai kaim baca kasidah burdah. Dalam kasidah burdahnya nekun kasyamsi tatharu lil ainaini min bu'udin saghiratan wa tuqillu tarfa min amami. Wajah Nabi katanya umpama mata uro. Wateji ma baiti bit atil ilaut dakalan baiti bit yang sanggup dah pandangan mata katanya. Sanggup tapi ubut tu. Begitu poh 12 poh sa ji urat. Han sanggup kalam belak dakalan langsung mutukui dalu mata katanya menangke wajah Nabi. Begitu ikalan le urung tunduk maka hai rempok kalan le hai rempok penikmat wajah Rasulullah. Alian yang kedua haibah yang jalaliyah, wibawa yang sangat raya bak Nabi katanya sehingga urang watai gedu ilingkar Rasulullah mandum ditunduk oleh hanasau kejit cengga oleh Masjidro. Nyan wibawa yang cukup tinggi bak Rasulullah itulah hakikat Nabi Muhammad cukup lagak. Maka lagak mak kan tinggal sebelah truk menobek tua dah sebelah truk hogba kan. Sebelah truk lagak tungku hogba. Mak ubena bidadari dalam syurga. Kelagak-lagak dah dengar cerita dah hantam tanya kanya. Hantam panetam takalan mak bidadari lagak-lagak. Hantam takalan bidadarinya tapi lagak tak kebegah dalam kitab. Pat kecok lagak bak atas sebelah bunuh. Alehnya Wildan yan mak kan mesti ke keleurinang menotungku uragam kesinga gejuk bidadari dalam syurga kamu inang pegejuk tungku bidadara kan urinang singa dalam syurga gejuk pemuda ganteng gebuhnan gepegah dalam tafsir Al-Quran Wildan geken Wildan yan pemuda ganteng tema tungku kamu kana suami mesti tidak ada gaknya tema ko tu jut ku Wildan tengah lah kolong tunggu. Mak wate tamang syurga tengah hanale urang hanalaga hanale mandum lagak-lagak baik ya ne. Linto dana singah akan kepujit oleh Allah ke Wildan. Yang hana merumpok linto singah na Wildan dalam syurga. Mandum lagak-lagak urang ka. Alinyan lagak wate ne ugle mak ne kalan ulaut pemandangan indah nyenang kecau. Alian malamnya mi watena tu panggung ke lagak na bungongnya mandum na lampu kelip alian na bak bungong nyan pat gecok lagak nyan inancit gecok alian watena jak bak taman bungong nekalan bungong indah na yang kuning na warna pink na hijau macam-macam dum lale mata dan empat gecok lagak tungku inancit gecok alian ketanya manusia semenjak Nabi Adam hingga kiamat dunia inancit gecok yang berat lagak lem demai berarti. Yang beok lagak beok demai memang long tungku hana lagak sagai kiban. Berarti hana demai rana. Ya kan. Ka hana demai sagai. Belenya kan masalah, tamang bukan masalahnya aja yang perlu pegah lagaknya ho geba. Yan. Ladom yang kagubi lagak hana syukur. Ada yang selamat sehingga huruf kiamat kau urang lagak. Yang selamat sehingga hari kiamat damang syurga kau orang lagak so cik tengku man atallaha biqalbin salim orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih hana penyakit beruakai hana penyakit ribah upat kegop hana penyakit talimi gop hana penyakit hati hana yang kenya uri yang selamat sehingga urok kiamat yang kau orang lagak orangnya yang kagubi lagak hansip lom kagubi lagak li Allah hansipnya mak tip uroi foto selfie tip uronya kalagak ke le Allah bla foto diedit hansip lagak ada gebi le Allah ka diedit nanti oh pegot ipudu lungkai blih belah no ziblah alinya ipudu onggulinya ngathe na dapat tah mano ai pudu alinya ibu hidung ngathe
Kalaga ke pegak li Allah fi ahsani taqwim galak ci berhiat he. Aneh tak urang jamunnya, pi urang laraya hana mana. Ka ya. Kadumna laga ke pegak li Allah. Matanya yang hana laga tajid boh lungkai pi. Do cika hana laga taboh hidung athe lawino cika reloh juhi. Ya ka. Jadi yang perlu pegah umit ya laga nyan bandung ke bagi li Allah ke Nabi Muhammad saboh sidro gejuk laga li Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa laga. Maka Allah watanyan gepinah nur Nabi Muhammad dari sulbi Abdullah dalam kandungan Siti Aminah. Gepinah nur Nabi Muhammad dari sulbi Abdullah dalam kandungan Siti Aminah. Watan Nabi Muhammad kage kandung lemak kage pinah oleh Allah. Watanyan Allah kage bersiap-siap untuk gesambut maulid kekasihnya Sayyiduna Muhammad. Angkejik menyaitai dengan ligap sopun perayuk maulud Nabi nyokan malaikat kan manusia kan jin. Socit Allah sendiri yang merayakan maulid Nabi Muhammad pertama sekali. Pada depa dengku dalam kitab menana pegah begitu Nabi Muhammad kage puduk dalam kandungan mak watenyan Allah geseru geberi pengumuman. Lagi pak gesik beri pengumuman tanya rapat maulud kena dan pegat maulud untuk bersiap-siap ke maulud. Watenyan Allah geberi pengumuman gekeun dalam kitab meno wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dzatiyah naseru li Allah nekun li Allah ne pengumuman li Allah bak makhluk langit bak makhluk bumi nekun li Allah ala inna nural makhzunal maknun alladhi yakunu minhun nabiyul hadi fi hadhihi lailah yastaqirru fi butuni ummih nekun li Allah. Ketahuilah wahai makhluk lun yang naik langit, yang naik bumi. Sesungguhnya cahaya kekasih lun malamnya kalun puduk dalam kandungan ibundanya. Nyan. Begitu itu pula bintang di langit, bulan, malaikat, bina makhluk langit semuanya gembira. Begitu itu pula makhluk bumi bandum gembira. Bak kaya barokon kakmat kabeh mati. Karena itimpa musim kung kabeh mati bak kaya. Begitu itu pun Nabi Muhammad ka kandung lemak watenyan wa kusiyatil ardu ba'da tulijad biha minan nabati hulalan sundusiyah ijo kembali mak bak kaya bak kurma itibidun bak anggur itibidun bak apel bak zaitun bak tin watenyan mandum itibidun membaca baikling nungku ni itibidun tidak kena hana baca baikling ya rap adi tibidun mandum kon untuk itibit wa aina atin thimar wa adna syajaru lil jani jana imu boh mandum bak kurma semua pohon-pohon watenyan berbuah mi mandum bak kurma bak zaitun bak tin bak apel bak anggur mandum imu boh bak kaya mandum masak boh kaya watenyan langsung jut ke pajuh liureng artinya apa Allah tengah gepengui nang gro Mekah ngan buah-buahan dengan pohon-pohon yang hijau ranau untuk menyambut kekasihnya Sayyiduna Muhammad. Nyan. Aliam bak kaya yang jatah tubit bungong itu bit bungong. Harum semerbah indah watenyan warna-warni. Allah tengah gehias nang gro Mekah ngan bunga-bunga untuk menyambut kekasihnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alenyan ma kon sekedar bak kaya tok binatang wa tabasyarat uhusul masyariqi wal magharibi wa dawabuhal bahriyah tinang binatang dari masyriq ru maghrib nan tupat mak masyriq masyriqnya baik tibit matauro maghrib baik luk matauro ubena binatang mandum gembira kebura lumo mano itik kebiri unta kibas watenyan bandum gembira gembira dak mah saking gembiranya rasa-rasa watenyan unta ikena pegah haba ngaureng ikena pegah hiji ba urang bahawa ji tengah gembira tat hai tu pegah age tanya mesti tak jauh gle mesti mak kan mutu memeh tak bocak ubet aya mutu memeh mesti ji ubena ubet itu yang mutu memeh nyan ajak jet merumpok kebe bak jalan tak pegah bak kebe nyan tenang dak tanya man bahasa kebe nak doa kan merumpok kameng bak jalan kun tanuk pegah bak kameng lum tenang tat mutu memeh igle mono man bahasa nak doa pegah hadi hana tak pegah tu watenya urang tengah grabe unta
unta perasaan kena pegah ba urangnya kipan cara aku pegah ya Allah bahwa kekasih dan engkau gandong lemak maka Allah ke kehendak untanya buji pegah haba bahasa Arab sehingga gekun dalam kitab berjanji wa nataqas bihamlihi kullu dabbatin li quraisyin bi fisahil alsunil arabiyyah kehendak le Allah supaya binatang urung Quraisy bujit ipegah haba bahasa Arab ipegah haba bahasa Arab puikun urang tengah gerabi unta atau urang Arab gerabi unta apa nama gerabi kebiri musiji gerabi kameng kah nya kameng kan tujuh boh ke kameng tanya leh ni andhom tayo bi ka kameng urang Arab sertuh nu tiga gerabi luar tu nu geduk urang di batai ya cina kode nanti otak geyup lah geyupnya mandum kameng sahoi ke kaya watanya orang tengah geduk di batai ijak kameng salah sabuh kameng ijak bagainya ikun di kameng mana ikun humila bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam humila bi Muhammad hai urang palon humila bi Muhammad nak mendengar mak mesti ijak ugle ne kebe ikun assalamualaikum ikun le kebe mesti dengan rabi kameng ikun ka assalamualaikum nya dan dibayang ju nyong kameng nya hanjak tepak ni pelung ateng ngana lemah le ka watenyan kebe bekun unta ikun ba urang humila bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa imamud dunya wal akhirah wa siraju ahlihima hai Nabi Muhammad ka gandung lemak hai Nabi Muhammad ka gandung lemak ekele unta nyan wa huwa imamud dunya wal akhirah dan Nabi Muhammad nyan pemimpin di dunia dan di akhirat maka urang ka senang wadanya binatang ka senang mandum itik manok mandum senang wadawabuhal bahariyah truk binatang laut mandum gembira ungkut rambu senang idih laut ungkut surai ungkut paa ungkut surai dengan ijak-ijak ipegah bangku paa ai paa Nabi Muhammad ka gandung lima budak paa jak dalam bangku lain kut sisik kuning sisik hijau sisik macam-macam sisik dalam laut mandum gembira maka waktu di saat seluruh alam kagembira tok-tok sidra urang mi yang sedih hati tok-tok sidra urang ayah yang tumo watenyan so tungku bunda Nabi Siti Aminah watenyan me sedih ru imata mak Nabi pakon mak Nabi tumo karena walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah manakala Nabi 2 bulan gekandung 5 tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah wafudlah ayah Nabi di Madinah al Munawwarah so handekli mi so handemo anak baru 2 bulan dalam kandungan meninggal suami dia ko dakli jit baru 2 bulan mesti baru 3 minggu tarumpok bulan madu dengan suami bedah suami jak merantau ho gejak pokoknya jak merantau teruk berita mesti bangun suami gedanya ke telefon gedanya kak berayuk sabar kak pakon yah nak mit dan kak getinggai tanya dakli nya han kon lidro kli plak prik baja-baja lenya tetro ambulan ni puo jenazah weo su ambulan nyan tanya kak kontroli ya trek ambulan kena mbak ke rumah ibu jenazah bak tengah rumah tacok yasin tabut tengah terbaca yasin bang dakun kaku pegah aku bijak dan kenan na balum bedeh hanan dengar wal Qur'anil Hakim kepelam long bang hana ledra nu inna kalaminal mursalin kepelam matanya bang hana liatanyan klik tanya bekah Quran tak mau ya ana lebih yang mak wa bulun megala apa ni lom ya mak Nabi watanya sedih gusit roh imata tapi han sampai gekli tapi lam sedih mak Nabi na urang pusenang truk urang pusenang sabe matanya kau menanci mesti meninggal suami tanya di mentang laga anak mentang sabohnya ramai truk urang pusenang ambulun pun truk bang bulan pegang matanya oh nak pergi urang nale nak pergi anak pergi ingat je urang nale ya tak ingat ku urang mentang nampak oh yang bulan kedua truk lah orang lain uragam lain hai ka nak pergi urang nak le nak mo hai bedah le ya ai bedah le pun mo nyompak urang mentang na ingat
Ya kan. Nak 7 orang pun senang mana nak tinggal le dia aku suami tu. Kan. Watenya mak Nabi juga truk orang pesenang. Kan. So truk tungku meno ke cerita le mak Nabi meno. Ke le mak Nabi lamma hamaltu bi habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi awali syahrin min hamli wa huwa syahrul rajabil asami long watelung kandung boh hati long Muhammad nyan watelung kandung bak bulin pun long kandung Muhammad watenya bulan Rajab ke pegah ya dari bulan Rajab watenya bilung sampai Rabiul Awal nyan pah ti kurung bulan ka watenya bak bulan Rajab tengah-tengah bainama anazata lailatin fi zatil manam tengah-tengah mangatlong ke lima Nabi tiba-tiba truk lalu polon si daurung cukup laga cukup gagah, cukup ganteng. Long tanyang man anta, saudarana. Geseut leganyan ana Adam Abul Bashar longnyo Aminah Nabi Allah Adam. Puput nujak bak long ya Nabi Allah. Long kena pegah bak kata Aminah absyiri ya Aminah qad hamalti bi sayyidil bashar. Aminah bak le sedih Aminah kata tengah tak kandung pang oleh manusia. Bulan kedua truk lam Nabi Allah Sis alaihi salam. Nikuli Nabi Sis absyiri ya Aminah qad hamalti bisahibit ta'wili wal hadis. Aminah baik sedih Aminah gata tengah tak kandung urung po hadis. Bulan kelih truk lam Nabi Allah Idris ne pegah Aminah qad hamalti bisahibi bin Nabi Rais gata tengah tak kandung Nabi pang oleh manusia. Bulan keput truk lam Nabi Allah Nuh alaihi salam Aminah absyiri ya Aminah senang Aminah baik lewu hati dengan wafud Abdullah qad hamalti bisahibi syafaatil uzma fi yaumil mau'ud. Aminah kata tengah tergandung orang yang akan menolong umat manusia sengah urang kiamat. Bergembiralah. Maka bacut gelupakan Abdullah bulan kelimang truk Nabi Hud, ke-6 truk Nabi Ibrahim, ke-7 truk Nabi Ismail, ke-8 Nabi Ibrahim. Ya, ke-8 truk Nabi Allah Isa. Ya, ke Nabi Isa. Ya, absyiri ya Aminah qad hamalti bin nabiyil mukarrami wa rasulil mu'azzam. Aminah kata tengah tak kandung Nabi yang cukup mulia, bergembiralah. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqbah. Aminah tabuhnan Muhammad tengah anaknya karena anaknya selagi dipuji akibatnya. Maka gebuh teknan dengan Muhammad atai lahir. Kan katruk mak si kurung bulin ke kandung Nabi tengok lemak ke? Katruk kanya. Katruk. Maka walamma tamma min hamlihi ala rajihi tis'atu ashhurin qamariyah. Manakala Nabi gedanya katruk si kurung bulan ke kandung lema watenyan wa ana lizamani ayyan jaliya anhu sada. Tibalah malam lahir Nabi gedanya mak wate melahirkan kan perle ke bidan. Ada nama orang perle melahirkan yang namanya melahirkan semuanya butuh bidan kecuali manok itu boh kepu bidan ji. Manok itu boh, itik itu boh, lumo itu hana, kebu itu hana, nyan hana perle ke bidan. Rupanya yang tu mandum hana perle ke bidan. Lalu melituh ibu. Nyan hana perle je ke bidan. Ka? Yang melahirkan semuanya perle ke bidan. Maka mak Nabi juga perle ke bidan. Kekirim oleh Allah 2 dro bidan. So tunggu 2 dro bidan nyan. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudusiyah. Kah 2 dro bidan. Yang pertama Asiyah. So mak Asiyah nandu to. Purumoh Fir'aun keng kat Asiyah inang mamaun kan. Asiyah purumoh Fir'aun. Kah jadi tata yang leteo tungku kelebihan Asiyahnya sehingga gaknya mulia tat. Urang sambut Nabi. Kelebihan tungku. Ni dengar mak cerita kelebihan Asiyah. Asiyah kan perumahan Fir'aun. Asiyah tidak pernah bobok sama Fir'aun. Hantam pernah geih ngan onyan li Asiyah hantam geih Asiyah ngan Fir'aun. Kan? Jadi yang hudiplah istana Fir'aun watenya yang pertama orang yang hana beriman ke Fir'aun. Yang pertama yaitu Asiyah. Alanya Nabi Allah Musa alaihi salam. Katanya kau hudiplah istana Fir'aun je. Wate gepulu lemak lam krung Nil
ile lam krung nil watenyan wate kalan li Fir'aun bahwa lam peti na lagi-lagi na sesuatu lagak tak peti. Maka watenyan ubena urang yakco. Ya cok petinyan hantruk ico. Icok le Fir'aun hantruk ico. Baru truk cok petinyan iaitu Asia. Gemat le Asia. Omban gebuka petinyan baik kalan le Fir'aun ane agam. Itarik pedeng ikena tak buat taku gekun le Asia hai. Dah nampu pengo tapi ati nama na nak mi ya tak le. Si pengo nampu tahu rinang menang selamat nak mit. Tak komplit selamat uragam kau gara-gara rinang. Anak banyak anak kalau nampu sedek kun le Asia. Pulop rumah siking gede. Yan. Nyo anak agam Asia. Ji singah mungkin yang penghancur kerajaan long ang ke anaknya. Hanya anak banyak biasa apa nena. Tapi darah le tanyo kadang-kadang singah jut membawa berkah kepada kehidupan katanya kun le Asia. Ingkinan selamat Nabi Musa. Kan? Adik anak Fir'aun anak anak Asia. Ya. Nah anak Fir'aun siapa? Anak inang mempenyakit anak inang Fir'aun. Kude bak jaro punuhnya. Punuh luka-luki bak badan. Ya cok Nabi Musa, itingku Nabi Musa, gemotek Nabi Musa, geklik Nabi Musa, tijah imata Nabi Musa, red bak jaro anak inang Fir'aunnya hingga pulih watenyan kude. Nyanya keun lak Asia nyanya dan ciklah nampu. Ada menedakkah nak pulih luka anak dan cik pengon nampu yang negala. Rupanya hanya lagi Asia pegah ke le Fir'aun. Boyak pertama dalam. Ya, yak pertama dalam sayang tat Fir'aun ke Nabi Musa. Yak pertama dalam. Nyo hoi urinang si ajak bisusu ke anak lon. Anak lon nyo ke le Fir'aun ke anak lon mono la keda. Ya kan. Ya. Mandum urinang yang nasusuhan getem jib le Nabi Allah Musa. Hang getem jib. Sehingga watenyan truk lah mak ya cok mak Nabi Allah Musa wate gebi le mak Nabi Isa baru getim jib. Ya hingga watenyan mak Fir'aun wate Nabi Musa kajit gejak-jak alge bebe numitnya kajit getak teh. Kedai ko galak dah kalan. Fir'aun ilake cok si anak long kena kalan ke le Fir'aun. Kena tingku tiga. Kan? Adi mai tingku tu le Fir'aun tiga plang tingku. Fir'aun na janggut. Gutarik tu janggut Fir'aun le Nabi Musa yang tengah banjir kerja. Rap tu tut mata Fir'aun. Plang gutarik anak buduknya ke anak biasa yo. Kah? Isumpam Nabi Musa watanya itarik long pudeng plang nyoka anak biasa gutelam le Asia dan bang nampu pungonya anak banyak ke pun ada. Nyoka anak biasa itarik janggut ke ada tut ni mata yo. Tegah dah Nabi Musa. Kah? Nyon cerita Nabi Musa lebih kah? Jadi watanya anu patih nyo anak biasa, anu patih. Yan, keun le Asia. Nyo lung cok apui saboh lung puduk meh saboh. Nekalan, menyecok apui berarti nyo anak mit biasa. Menyecok meh nyo ke anak mit biasa. Jeun etak. Puduklah apui lam talam, ngu puduk. Ada yang ke puduk meh. Watanya Nabi Musa kena cok meh, kita pih le malaikat hanam tua parang ubi raya. Nak kita pih, mati kontru. Kita pih jo bagah-bagah, kedeh kacau. Geramahlah ngapui tutung jaro Nabi Musa watanya. Kita nak lam Fir'aun le Asia. Nak ka tutung jaro anak 60 pengo dan yang ka tutung. Ohnya ke Fir'aun anak biasanya puapui jauh ai dia puapui. Kayak ya pertama di langkama kalom. Wate raya Nabi Musa. Tengah-tengah gemen bak pagi istana tro urung gampong watenya hai kejut tamang lam pagi istana kala anak raja. Tiba-tiba tro tu pengawal istana kenan bak pintu ya tanyang puna perle. Ko han tamang ju. Nya tu anak tayang lewatnya. Nyo anak tuan Fir'aun. Bangun. Anak Fir'aun. Kah? Bengeh Nabi Musa ke anak ji long nak pegah anak ji. Nyan. I dengar le pengawalnya ya lapor dek deh pegah-pegah. Kena Fir'aun lapor ke deh entre. Gat kasih apa pegah ke deh. Nyan tubik tu Fir'aun mu bengeh tu Fir'aun pegah-pegah hanya bawanya. Awaknya ya pegah long anak drana. Hang ko pedeh long ke anak drana. Kah, kah lam krung jamun kucok, meh anak kucok mati kah jamun. Anak ke kah? Kon. Nyan.
Bungih Nabi Musa menggetampa te Firaun. Plak getampa rubah Firaun. Ile ibabah. Kah. Jadi pengawal istana cok Firaun pudu batrahnya bahasanya batrah melatahnya pudu pot. Awak yang nabuk ya lihat Nabi Musa ceruk lihat Nabi Musa getampa te puang getampa blak mati. Kau mati sira wala ini kalau umah baik kali le kah matinya kali. Kakak atat mandu. Kenapa dah leh nah mati dah leh. Alanya budah Nabi Musa geplung tu geplung geplung rak lautun baru truk bak sabah tempat Nabi Musa gepiyuh hinan bak tempatnya wate gepiyuh bak tempatnya tiba-tiba gekalan dua ani inang tengah rabi kameng mak tengah rabi kameng didang-dang ani inangan tidang cukup dari ani inang dua dro geken Nabi Musa pobut ina wak katanya lekamo hai anak muda kena bi kameng temah hang kabiju mon tutup hanya ke mobi man biasa kiban kabi biasa si atret tu urang sabuh rombongan gegerak tutup monnya gecoi si saji kamu tumak mobi ke kameng yan menyamanan ke Nabi Isa kena aja gegerak tutup mon di rogra kan ube tutup mon wese deo kau benan tutup mon ube panggungnya tutup mon sidro gegerak blak gepudu abenehan tumak bi ke kameng bi tu tro le kameng hai mi jali yan ka yan bedah Nabi Musa getup tu mamon getup mon tu malenya bedah hurinang ya wo ya wo kita nyang pun li Nabi Musa yan mantepo kameng darabe nya kameng ayah madan daripat yang li urinanya lun dari Mesir sonandra Musa bedah hurinang dua dronyan wo yan rupanya hurinang dua dronyan anak Nabi Allah Syu'ib alaihi salam. Nabi Syu'ib yang juk tungkat ke Nabi Musa yang ke yan iyah dua drorinangnya. Nabi Syu'ib mak support mata wate truk kameng rumah gemat bak perut anak trotat ago kameng anak biasa hana lagi nyo kameng tanyo nyo buang-buang le ka ago. Te gemat perut bulat-bulat le. Muno ayah na tidro anak muda tegat